Kisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isa ase chiabisi chito ichujira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbingi mwancho murire rwegeta seni kya Ndizi TV na bo bwansu bo mugusingwe gena ritkoria ondigendrete ko bari torere kegima na baigo no gendrete kwegokya kubwatia emirobiri yonsi yegeta seni kya Ndizi TV neri tkobono aba Kenya baganyererete okunacha wekegambiro kubwatkana nekina ekyo kibekira se kigambiro yo kwamereria machibu ya obochori obonena sekirgo kyobora yobonene bwense kina bono kyabetege kubekwa na bwatani kurase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya na banachebina babere bagotegerere kine kya se kigambiro kya Supreme na ritkoria rero nigo barachikobwatoka gusekurwa okunacha kubwatkana nekyo chingakingekera ngokwariganya somurobire bwe Eriiso Riaito nyero numurobire kugotera kira ritkoria Jumatatu ekaritkoria Ijuma ekera bono to kumanya nara yagendreta okorekana ase chinsemo au ime yense ya Kenya na bakogendera gotobwatia sensemera ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore Ndizi TV News na bogotobwatia wetrase website yaito www.ndizitv.or.ke osena bogo tweet wetera @Ndizi TV News baigo mancho muriereri na bogo totomere kerengerere kyao ose ujumbe ya enge wetera ase namba ere ase screen yao gagu wono mancho muriereri chingakingekera ngo kwarigani elyo beko gusangana nchiko ikomoiro ngomanye buna nara yaya abali kibaito bamangana mayaba bere ba utusangerera kurwa chinsemo au na nene ensemo ya siasa ekero bono aba Kenya baganyete okona chario kwewa ngerekieke abanachibi na kurwa sekigambero ya Supreme bakora wono munachibi no munene Justice Mother Kome ali ababere bako gose okona cha kwabongoroki kero bono babere bagotegerera kurwa chinsemo chionsi ase ensemire ya Azimio na Bego Kenya kwanza ntoche kumanya richibundirire babwato na bakenya bagochokwera na ase obochori gose obone one bakona chabuna obochori nigo bwakorekana senchira ere yakene igobono omurayo mochoro gatano Dr. William Samoei Ruto nero rachie gotianwa iriko babuna omurayo gatano bwense ya Kenya mancho murierera bono ne mirubire gendrete ase kigambiro kere ya Supreme igonyora twabeto kumanywa buna chipara chinyinge nigo chirabe chigosie kwa se county ya Nairobi nabo igo aba obisa bo burendi nigo batingetio burendi ase chinsemecho chingakya bakenya bagendrete kuburi wa kwenekia obotoereru na mono wanchirana nuko na cha wekigambiro eretariane Evelyn Osero kabana inche goika omoiro toko chaka na mangana yechigosori nigo twareruna ase osichingakie chiga chiskuru chigendrete ne tamu ya kabere nigo chigosori chabere chikweranirwa ase chiskuru no muri Kaitonde Mo Steven nabere kagusanga no mwalimu munene weskuru yabamura ya Gorosare oyo manyikaine buna James Momanyi asabere kagukwanira mange goro yechigosori chigendrete anene chabe chokorekana ase skuru yo na hotela buna nigo chire chengenjo ase aborokiwa na nigo chiko bakonya mono anene chinga kibagendrete na masomo ase chiskuru ono ngo mwarigani Ndemo Steven eriyo tewe nara yayo mwalimu yo munene weskuru ya Gorosare abwate gukwanira igoro yechigosori Mwaje muri regana segeti gia asombiti siasa county ya Homa Bay chigosoli cha Nyanza regional chigenderete magechi skuru au kuroro gongorwa Nyanza kunyara goika sekerengo kia regionals nigo chenda na ditkolio mweli aigana gatichi skuru cha kolire buya mono sana ne skuru ye secondary ya Agoro Sare ya kolire buya sana weka chigosoli chinge mechi semi final ne chinde ase chi finals tisanga mangi gore skuru ya Agoro Sare ntole na omoro kigose principal we skuru ya Agoro Sare aiganto beto gosanganere atobo bisibwa Agoro Sare mborobia chigosoli na ingikerikerere timu ya Gorosare gokora buya mono sana sekerenge ke kiwato wamelio bonene sana ekerengo kya Nyanza regional mwancho mulire wana tiana lego kwariganiega na bogo change Mr Principal aigawana nseforo Mr Principal no litanga nipinda bocha kaneli etali ambaro bakolie tivoniga letali yao na eskuri yao nere na county kiwato mbiya mono sana asireteria na James Momanyi njani gonde Principal Agorosare High School ase county ya Homa Bay iga gonde county ya Homa Bay nje wanduete Nyamira county na kabere Hema High School Kisi county lakini wana onde iga Homa Bay na bere miaka 5 no yomo
Kuna gentekia sana na Mr. Principal tara kwa na mange kurwa se county ya Homa Bay elindo ike regional eminenti chitimu cha uchinge nchege taiga na bocha kurwa se county chitimu kichiri chegete woche sekanga kia regional kere yare gochaka Agoro Sare High School ne school wate tradition yo ko korabija asiji gosoli na boigo amone chisemi ontu echane chitimu isato chinane ko chaiga regionals igo tu qualified ne timu ya basketball, rugby sevens na soccer under 19 na chioche ikaga igase regional level. Ne timu echi soccer bona gegera semi-finals obo tutukanu bwa majiko baroroboke ekero Agoro Sare yale gwaka amona Kanga High School igo abateneri bate abangu mupiro yo oirukisi school na to kwa na iga semi-finals na ochigwa gerukisi school iyere nitro ground na basketball igera se finals bona iga amona Onchiko High School umupiro inoroge endererete kolendera rugby sevens inigo ya rusiwa se group stages na dento abwate abana ba rackets igo bune school na boto kora buya ase chisemi na asa mangana academics ito bwate tradition nyingi ya mono sana yogo balance academics and ko curriculum mateka kientambe abangeri wa maite bunanda kama ngana rengete chigosoli nechi semi nechi principal na jibwate uko buo konene chikwana na chipesa usia se department ye chigosoli na kuona kibuna recruitment ya abagosoli nengi yere itagwetera chi sponsor jimoko abagosoli gosama bagali mukoba ese school yawe ya Agoro Sare ndake ibaga kiriririo eta chigosoli ase school yawe ase school igoto kubeko mukimono nga omwana otogo develop talent yo mwana boigo ne chisemi into bwati special consideration omwana igago ago balance wa boiko mwana ya bo muya se chisemi na nda bo muya se chigosoli igo we are balancing the two ndo bwati special consideration omwana go Agoro Sare High School boika atoko mwana obwato mukia se class na nda to develop talent yaye igo we have balanced the two. Rwanda beto kubali chigosoli chaino asesemeria egosoli ye final legendeta se timu ya Agoro Sare research final na egosoli ye enko yo chi semi final ase timu ya Agoro Sare egosoli na Kanga to beto kubali chukurende entunde kubwate nikiri mora kole mora to timu chinyinge chigosoli chinyinge woche sikrenge kia regional leso mwa kondo kubwate igoto bwate tradition yo go develop talents na ende tuarolire nganto bwate competition yene sana at regional levels igo nkogenda tule tochikue banga bia hopefully engakiego cha ndochiko chane timu chinyinge wono ndochiko kora training more and more at the same time torrenga abana baito ba orokerugo bia egera tochiko chane timu chinyinga se regional level wana tochiko kora kusanga twa tena nkilira yale kwa bagosabe serikali inyale kwa bagosira chiko sole se chiskuru na kilira sabe chi principal chiamino ekinda atebie chi principal chiaminto ngelinga nere buya tororenga tu develop talents chia bana nere byo to balance te tu abana mbara abange bone gasenje chi talent chia babwate bakwenyolere ngeri yabo so I will encourage my colleague principals tororenga tu balance aso ko develop talents na se chisemi amana talents chiko genda aso boambo igo tigatoru mukia ase both academics and co curriculum. Mr. Principal ndebeto kubwati chigosoli school yao. Thank you so much. Mbiamono sana seri bageni. Mbiamono mwanchomuli no morokyo monene we school ya Agoro Sare principal ogo keiro kogosoli we school wikira ekerenge kese kerengo kilikia Nyanza regional gatiali tukwa baire tukobwati kuroiga segetigia Asombi TTC chigosoli chia Nyanza region chechi school eretara nende mo Steven. Mbuya muno murike ito ndemo Steven na nene umurike kurwasa mangana ye chigosori kwa igure ino mwalimu omonene bwe skuru y'abamura ya Agoro Sare James Mumanyi oyo abeireka ukwanira iguru ye chigosori chikenda tokorekana ase chiskuru au na nene abeireka kuru gusegeta uchi asaborokiwa aboigo kubwatirana na aboroki na baiboli edio kwegose ko ibwatanya samangana ye chigosori asenge ncho chigosori nigo chikwende ya maseyemo na chisemi ngateru na no nyamage ga yabana kobera sekelasi me gosoma mbagwente konyora chinga kicho kora gosoria kwera nabango konyora babwate ebyewo gusechi talanta echo babwenerete kworokia ase chiskuru echo kero kende chiraba konye ase amatukari bosio togotkana nayo mwancho muriyerani watogoso ase amang'anari arengete siasa chense ya Kenya ekerabano na kwenyoria buna eki na keria kya begetu ase kegambiro gyo kwamiria machibu yo bachorio bonene nigo gekageire konachwa rero na banachebina kurwa ase kegambiro kya supreme awase abarai au bagenderete we sokia na gokwa
gukwanira iguru yeki nekyo kiganyereire muno n'abakenya aburi twari ntwarocho muraiwe bo mubwa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amokonyo ye Martha Karua amo n'abarai bande kurwaso mu bwa Kenya ubwa Azimio la Umoja One Kenya babete bakumerana negati yabarai kurwase obo mubwo kurwase county ya Meru awase babete bagukwanira amange arene oko gusena kibyariganetie oko bosio ubwo kunachwa wekina nekegambiro gya Supreme ukwana chinga kecho Raila nigatebete gentekenene baganitia saba Kenya no bosibore nabo igo oboene kwenekiwa eriense ya Kenya ebege kogendera bosio ase omurembe Raila nigo boigo abetega gotena nari no kwegena una abanachie bina mbabe bakunacha ekine kya senchera erendonge eryo gokonya abakenya kwenekyo omurembe nabo igo konyora obosibore bwabo ase amatukari bosio tigatewe na Raila igokwana ekera umeranite naba bwatani kurwase chinsemecho. We are happy that these members have stood the test of time. At times like this is when you know people who have clear ideological commitment, who stand on principle, and those who are wavering. We have seen opportunists trying to run away from their original positions. This, of course, is not something that is new. This has always been there. It is angels who said that the left radicals have the character of a pendulum. They only go from one extreme to the other extreme. They convert from left radicals to extreme right radicals. This is the character being exhibited by our friend. And it is most unfortunate, but it is something that is historical. We as Azimio are confident that our cause is just. And if you're fighting for a just cause, you never get deterred by setbacks. Setbacks are part of the game. But we have a belief in justice. We believe that ultimately justice shall triumph. And that it is the Kenyan people who will be the happier. Therefore, we've said that Kenyans should continue to have us in their prayers. We pray for peace. We also pray for wisdom. And we hope that the Supreme Court will deliver a fair ruling which will help us to strengthen our democracy. Mwancho mulire ibano no muraibo mwe Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga uyo betega kumira na negati yabarai kurwase gesaku kyaba Meru asabete gakobaine keri abuna no baramo kerobono baganyete ukona chakurwase ekigambiro gya Supreme na kugania ekigambire kyo sabana chebina ko na chekigambire ekinekyo ase enchira ibwenderete eyere yo bwasioku naboigo obwene eriyo koreta ubusibure ase omokenya mo waziri boboremi Peter Munya nero bete gakura aba barayikorwase egesakwe kyo kyaba Meru asenera bete kago tebeba gusikobeka tene nibuna nigo bare gosebya bwateranete buna abarayikorwase egesaku kya Meru na igoti bari go cyakoira na magega sata buna nigo bagendrete ko bwatia obumo bwa Azimio la Umoja One Kenya igo nigo bare magega ya Raila Odinga na bayigo mokonyoye Martha Karua uko na chinga kyecho Munya bayigo nigabete kago kwanera igoro yo kunganya koyo kabero umugavana we county ya Meru Kiraitu Murungi gochiase obomo bwa Kenya kwanza igenda tete buna nekioro kereryo kyabene buna Kiraitu Murungi atarenke murai orenke usumu bwatani umuyabwo obomo bwa Azimio la Umoja na oteba buna ebarabwo wase abarai bali babere bagotikara asobomo bwa Azimio la Umoja tibali gochia kwerusa na asobomo bomba chikotikara kubwaterana eryo kwene kya buna ense ya Kenya gose babere bakuru obokoleri burubi yagochia sense ya Kenya asinonya nabonera orogetyo kwegena kwaye na ukuna chawe kigambero ngo chekoba obwo burunke nabo igo obwasyo kwasomo Kenya. And our message to you is that Meru is intact. We are stronger than ever before, and indeed the defection of the former governor of Meru is just a confirmation of what we have always known, that his sympathies lay elsewhere, and therefore it is better to have strong people who are committed to you than have saboteurs within your team. So the saboteurs have left, and we are left with a stronger team
that is going to guarantee us victory that we strongly know was stolen from us, because the evidence is there. We believe our victory cannot be taken away, and we are eagerly waiting for the judgment that will be delivered tomorrow. We believe it will be fair and just, and we are ready to continue with this journey to our destination, which is determined that he will be the 5th president of the Republic of Kenya. So count on our support, count on our commitment. Those who have left, we wish them well wherever they have gone. But I think they need to answer questions. I was watching a video where the former governor was talking of a government of this, by this, and for this. So it is very clear he has decided to join that government that he had described so well. It's a government of this, by this, for this. Oyo bana no mwaziri w'uburimi Peter Munya oyo betega gukwanira iguru yo kunacha wekina na nene korigereria buna gose gukwanira buna naki ababwatani gusabara ikorwa segesa kukyameru bayariganitie bo ikrano asoko bwaterana na abara ikorwa se obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya asese moyo mubule bwa Kenya kwanza bokora wana Dr. William Samoei Ruto yoro murai omochore bwinse ya Kenya aburi tkuregoromba beteba gwikirana ase umusangerekano obwa masabo yo kwiraniria ngambia mono ase ensemo ya Njoro imeye county ya Nakuru ase rutabetega kurwa ngambia mono gochase abamenye bechinsemecho anena ase okubachora abaraya bange kurwa ase obumo bwa Kenya kwanza Ruto yobeteka gukwanira emiroberio au anene ribabwata se serikali ya Jubilee no murai ogumaneno gocha kurwa bisi urumiga Kenyatta nigabeteka gotebuna ebinte binge byabete bigoturubanya yendari eteira yogochia kogendereria nabo igogoikirania amagenderayo anene ase county ya Nakuru elio kwenekya buna abakenya ababere bagokonyeka Ruto boigo nigabetega wakangambia mono asa kwanirete igoro yekine gikirase kigambero nagoteba buna barabombe ariganite boikira nugo chigwanchirana na machibwa ndonsi ayora chikurwe gwakurwase abanachebina. Ilikuwa ni mambo ya mpango yetu. Hapa Naivasha tulikubaliana ya kwamba tutajenga industrial city. Nataka niseme in my first trip to Nakuru County that we want to make the industrial city in Naivasha a reality. And it will be an industrial city beginning with matters to do with leather and matters to do with textile. And therefore, I am asking the county government to start to prepare themselves. In the next few months, we will be having a robust conversation on how to make that a reality so that we can take advantage of the steam we have from our geothermal resources and also the electricity that we have that is being produced by our geothermal resources. So we were supposed to have done that under the Big Four plan, but it was sabotaged by our friends on the other side. But now we have an opportunity and we have nobody to blame if we don't do it this time round. So tutashirikiana pamoja na nyinyi na hiyo kazi tunataka ianze haraka ndio tuweze kupeleka mambo yetu taratibu na tuweze kufikia malengo ambayo tulikuwa nayo kama watu wa taifa letu la Kenya. Mwisho tuko na mambo yale mengine mengi ambayo tutashughulika nayo. Tumekubaliana kama Kenya kwanza ya kwamba mambo yetu ni mawili: kuunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya kutoka sehemu zote na kupanga mambo ya maendeleo. Those are our two major assignments. Mumesikia tumesema kwa sababu tunataka kupanua uongozi wetu katika taifa la Kenya. Tumesema ya kwamba Moses Wetangula ambaye ni kiongozi wetu kutoka Western Kenya tutamuombea kiti awe speaker wetu wa bunge la kitaifa. Na vile vile
tutatafuta kiongozi mmoja, tunaongea na viongozi wa pwani ili pia watu wa pwani watupatie kiongozi mmoja ambaye atakuwa spika wa Senate. Katika ile hali ya kuleta taifa pamoja na kupeleka Kenya mbele, tunataka kila mtu ajue ya kwamba Kenya ni nchi ambayo ni ya Wakenya wote, na serikali ambayo tunatengeneza itakuwa ni serikali ambayo itawafanyia kazi wananchi wote wa taifa la Kenya bila ubaguzi na bila kubagua nani alipiga kura upande gani. We want to move the country together. Mwisho kabisa, nataka niwaulize Wakenya wote kwamba taifa la Kenya ni taifa ambayo inasimamia sheria na katiba, na hakuna mtu mmoja, hakuna mtu yeyote mwenye atafanya kinyume na sheria na katiba ya Kenya. We want a country based on the rule of law, and every citizen, irrespective of your size, religion, community, we are equal before the law. And that is why each and every one of us must respect the law. Hakuna njia ingine ya kupeleka Kenya mbele. Hakuna njia ingine ya kuleta heshima na maendeleo katika taifa letu la Kenya. Ni kila mtu afuate sheria. Na hiyo kufuata sheria itaanza na mimi na wale wote. Ndio kila mtu ajue ya kwamba kuna sheria katika taifa letu la Kenya, na hiyo sheria ndio inaleta usawa. Na kufuata hiyo sheria ni vile tulipiga kura na tukaheshimu IEBC kama commission ambaye imetengenezwa na sheria ya Kenya kusimamia uchaguzi. Tukaheshimu IEBC ikatoa uamuzi wake, kwa sababu sisi ni nchi ya sheria. Vile vile kesho mahakama ya upeo itatoa uamuzi wake. Kwa sababu sisi ni nchi ya kufuata sheria, pia tutaheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo. Hivyo ndivyo tutakavyokuwa na nchi ambayo itakuwa ni nchi ya Wakenya wote, na hakuna Mkenya mkubwa na mdogo. Wakenya wote ni kiwango kimoja chini ya sheria na katiba yetu ya Kenya. And it is very important, even as we begin the journey as a nation, that we agree that Kenya is going to be a country based on the rule of law. That because we respect the law, we respect institutions that are set up by the law. That we will respect IEBC and its decisions because we are law-abiding, and we respect the law because we are a country based on the rule of law. And tomorrow, equally, we will respect the decision of the judiciary because we are a country based on the rule of law and respect for all the institutions. That is the only way we will remain democratic. That's the only way we will remain a constitutional country, and that is the only way the citizens of the Republic of Kenya will be equal. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana, na nataka niseme, going into the future, we are all going to make sure that Kenya inakuwa nchi ambayo inaheshimu sheria, na sote, bora unaheshimu sheria, utaenda mbali. Mwancho muriori wano ino murayo gatano machore wensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto chinga kiwekera nitaso musangerekano bwa masabajo gwa kambia mono ase ensemo ya Njoro imeye county ya Nakuru ekera bona betaka gukwanira igore ya magendero au ayo bwatemero berio yo gochwikiraniria ba Kenya chinga kiara cha kobokoreri bwaye ase serikali na mono bereka gukwanira igoro yoko na chwa wiki na sekegambiro ya Supreme na otebabuna asarokiro kwegenda buna okona chwo kungo chwo korekana ase nchira ebwenderete na igo
amancho mbeariganitie gwanchirana na machibwa ndonsi ayora bega kuruwa kurwase ekigambiro bego ni gaterekerenga kyabo kenene buna abarai kurwase obomo bwa Kenya kwanza noko ene kyabuna baretiramu aba Kenya nabo igo ko bakorera amagendero asane nabirega kuboria kero mu Kenya ndonsi asare kwene kyabuna ngo bwatyareri chiko asenge nchori chiko naryo riraro berie guserira irerekere gento gokorekana asenchera ebwenerete anene koleta maskani nabo igo amagendero imeyense ya Kenya achinga kechonere omokonyo yeruto Rigathi Gachagua nabetega wakangambia mono ase abarai ane nabarai bomo bwa Kenya kwanza na otebabuna namange babire bagokora achinga kibabire bakobwaterana wekera bono na babete bagosoa guse bagochorwa asobochoryo bonene bwomwa kuyega asatere buna anene gento kyabaretire asobwa rubiga na masabo na konya bakenya kugendera kubabeka asa masabo chinga kichonsi Gachagua boigo nigabetega gotebana nari nukwegena buna ukonachwa kurukurunge ngocho korwa kurwase abanachibi na bekigambiro ya Supreme na oteba buna nigo be ariganite bwikiranu nigo begetense mochira chinyinge cyamagendero ekyo barengete gochya goikiraniria aba Kenya achinga ki baratia niwe bene na uchako bokoreri ase serikali katika kaunti ya Nakuru. Na hao viongozi wawili wenye uchochezi katika kaunti hii ambayo wamekuwa wakikulia uchochezi for the last 20 years. Jenga Mungai na Kiuna mtafute kazi nyingine ya kufanya kuanzia sasa. Si mambo ya uchochezi imeisha. Huyu Jenga Mungai alikuwa anatoka one radio station to another. Anatoka Kameme anaingia Inoro. Anatoka Inoro anaingia Choro. Uchochezi kutoka asubuhi mpaka usiku. Na ningetaka niulize mwenye Royal Media Service. Program inaitwa Kera. Ya kutoka saa 4 mpaka saa 6 ilikuwa ni uchochezi ya kuchochea jamii hapa Nakuru. Tungetaka kuuliza nyinyi mjue. Those airwaves, they belong to the public. Na ni makosa sana kutumia airwaves kuchochea jamii katika Nakuru, katika Bonde la Ufa na katika Kenya. Na ndio tunataka kupongeza wakaaji wa Joro na Nakuru. Hata mulichochewa na Inoro usiku from 10 PM mpaka midnight for 1 year. Si ilikuwa ni mwaka moja? Kila siku your excellency kutoka saa 4 ya jioni. Unajua hii wazee hapa wanaweka radio hapa kwa pilo hapa wanasikiza kabla walale. Sasa hao wenye kuchochea walijua ati ndio hii maneno ingie hiyo program ya saa 4 mpaka saa 6. Hawa watu ya Mount Kenya wako hapa your excellency. Ile uchochezi waliwekewa na Jenga Mungai na Kiuna na Inoro, kama wangekuwa si watu werevu hatungepata kura hapa Njoro. Kweli ama uongo? Lakini nyinyi ni wangwana. Na kuanzia sasa mambo ya ukabila na uchochezi katika kaunti ya Nakuru imeisha. Sasa tukae pamoja, tupendane, tufanye biashara pamoja, hata muoane muzae watoto ndio tuweze kuendelea mbele. Siko namna hiyo. Hata mimi watu ya Mlima Kenya mko hapa, mmejitafutia heshima. Najua saa hii watu wanasema hii watu ya Mount Kenya ni watu ya kuaminiwa. Hata akienda pahali kukopa pesa hakuna haja kuandikania. Ni watu ya kuweka ahadi. Si tumepata heshima. Uyu no mokonyo ye Dr. William Samuel Ruto Rigathi Gachagua obeire ka gukwanira manga sanene anene asabeire ga kuboria aba Kenya gutatwara ubugesaku kurende gwanchana na gochamo erio koreta magendro imeyense ya Kenya mwancho murierere atuga na agenda sumutumuko moke kingoira na ningendere okumanyia mange anene kero abara ya bubage siasa bona bagendete gukwanira igoro yekinde gyo kirase kigambero ya Supreme kyoge kageire ko nachwa ase kikagetari getambe kurubone gono mwancho rigendera gutubwatia senseme ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyoro wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News gose otubwatia se website yetu www.ndizitv.or.ke eri otogendere gusanga mange tobasa guskare. Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi.
Oburimi n'obunda n'omuri uburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi, twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asito gochigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu. Toba segos Oburimi n'obunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeke 15. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwelio no moyanjiro musaguso mukwani buye atebo no moyombosa lakini mondo to basambirinya saa era mutundika kuri cyambere yategere naye goru ari ntibana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bari beteire amang'ana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munene su ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano n'ibere n'ikideke 15 chia mogaso. Omwancho murigereria ometobo sokumbara boko ke bogo chabwa saria maskani egirafu kyao kyanda dansi kwanyago kembua ogendo boiri onyoroko komenta manjeriko gusi omageni onyogo chabwogo anyoroko weke go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rwugusi kurwa chinka gicyamagega goikabono kira ritukurie Jumatatu goikaiju Ngoro ko papa antivirus umumuri wo koletera chingero butambe ko ritkuria Jumatatu goikaijuma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitegete tsini geito nambeyemo kia Ndizi TV wasubo mugusi ase litoka ligotoka linganzu litoka gokunyure chai litoka gokulira mukuma so wasu no bolo kunya kulia papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda gotogwa chigabwa ase getatsini geito nambeyemo kia Ndizi TV oyo papa oyo Yesu amana basuka kibanane kuchwakali charo amana dagira sisi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi ino bitagiye bwana
mwancho muriere na ndembi ya monongo kwariga nilitogendere no murubire Eriiso Riaito murubire ko guchirakira ritkoria Jumatatu ika ritkoria Ijuma ekera bonanene yatogenderete kurigereria abarai bage siasa abu bagenderete kubwatuka gose gukwana iguru yokunachwa gose iguru yikini kira seke gambiro ekioge kagire kunachwa ritkoria rero tobeto korra Dr. William Samoei Ruto na maigo mokonyo ye Rigathi Gachagua aibabire bagukwanira chinga kibaikira ritaso musangirikano bwa masabo chinsemo Njoro imeye kaunti ya Nakuru wase bayachete wase bekira ritaso musangirikano yobu gwa kangambia muno ase obwaru bwiga babeire bagocha muna baraikuru ase obomo bwa Kenya kwanza na ne kwene ke namba chiego kora magendero ime yense ya Kenya murore umugose musangirikano yo nigo bete kugikiranwa nabarai abange kuru ase obomo bwa Kenya kwanza awase umuraibe kyama kyamani National Congress Musalia Mudavadi nerabete gako kwanira igoro ya okubwatana kwaye nobomo bwa Kenya kwanza nako nagateona nigo baru barachikoreta magendero emergency ya Kenya. Nikisimama hapa, ndugu president, nataka tu niseme labda mambo mawili matatu kwa kifupi. Jambo la kwanza linahusu kaunti hii ya Nakuru. Nawapongeza wapigaji kura wote wa Nakuru County kwa sababu kura zenu zilikuwa muhimu sana kwa kikapu cha Mheshimiwa William Samoei Ruto na kwa Kenya kwanza kwa jumla. Tunatoa shukrani. Shukrani zangu za pili kwa kaunti hii ni kwamba ni nyinyi ambao mmeongoza kwa kuweka uongozi wa kina mama mbele. And for the avoidance of doubt, tukifata historia tunajua ghasia nyingi ilikuwa inatokea Nakuru ya kisiasa. Lakini kwa ujasiri wenu nyinyi kama wapigaji kura wa Nakuru, you chose to have more women. And I can tell you, ndio hata wale walikuwa wakitupa leaflets na makaratasi wakafika pahali wakaona it is not working because there were more women in leadership than you can ever imagine. That means women have come out strongly as a pillar of peace and stability for our country. And Nakuru, you have led. Tunasema pongezi. The other thing I just want to emphasize is that as we go forward, particularly as we wait in humility over the decision of tomorrow from the Supreme Court, ni kuwasihi wa Kenya kwamba Narayo kabiro mugavana wiye kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana ni gaberega kwegerera okunganya kwa gucha sobomo bwa Kenya kwanza asane nabereka otebabuna okunganya kwaye noko nikiorokerere buna ubobose chinguru nchirase abaraikura sobomo bwa Kenya kwanza eguchia kora ense ya Kenya ukona chinga kiecho Kivutha ni gabereka otebabuna omurayo gatano mochore Dr. William Samoei Ruto nere oisaine kora aba Kenya nabigo koreta magendero na monchorero himeyense ya Kenya. Wale tulikuwa Azimio na wale bado wako Azimio, tukubali tumeshindwa. Na Waswahili walisema asiyekubali kushindwa, asiyekubali kushindwa. Kwa hivyo tunaongojea kesho. Na kwa kweli, ikiwa mtu anajua kwamba huku kotini ameshinda na kwa kura alishinda, kesho hawezi kuitisha maandamano. Kwa sababu ni koti ndio itaamua, sio huko nje ya koti. Kwa hivyo hapo ni kama kuna dalili. Na ikiwa kutakuwa na maandamano, ninajua kwamba itakuwa ni maandamano ya kusherekea ushindi wako. Kwa hivyo labda wale mlikuwa mnashindana wanataka kuandamana kusema umeshinda. But on a very serious note,
Hakuna maana mtu akiwa alisema tuende kotini baadaye kubadilika na kusema kwamba sasa hataki mambo ya koti, anaenda mahali pengine. Kwa sababu najua wakati si mwingi, niseme kwamba wewe katika kila wakati president elect una shughuli ya muhimu, unaenda mbele ya Mungu. Na kuna wengine labda hawafanyi hivyo, hawajui hivyo. Na ndio hata leo before tomorrow umekuja with the clergy to be before God. And that God who has always been with you will be with you tomorrow. My prayer for you is you should be the best president for Kenya and one of the best presidents on the continent. That is my prayer for you. Na nikimalizia hata huko Lower Eastern mahali natoka, we want to be one of the 46 ethnic groups of Kenya that works with you. Because umesema unataka kufanya kazi na makabila yote ya Kenya ndio uzike ukabila. Therefore, I'm sure because I was around kidogo kwa koti, I'm sure tomorrow will be a good day for Kenya. Oyo banono kabiro mugavana be county ya Makueni Kivutha Kibwana oyo aneno beriga kugania abwatani korase obo mobwa azimio la umoja wa Kenya wanchirana no kubwa ase obochori buma kuyega asane na beriga kumotogia Dr. William Samoei Ruto na otabuna nere umurai urachikorwa obokoreri burubu ya buburai gochiase aba Kenya tineke chonigo Eugene Wamalwa oyo rumo waziri bwa mangana devolution abeire ga kumwegerera umunyakirogo bw'ekyombe cy'obochori n'ekimbebe IBC Wafula Chebukati na oteba buna nigo aikiranĩtie emirimo yaye buna ebwenerete Wamalwa nigabere kagotera buna ba commissioner b'ekyombe cy'obochori n'ekimbebe IBC barabwa nigo babwatitie richiko ry'ensere ya Kenya ase okurubiria gose ogokora omirubirio y'obochori obonene goika chinga kibabeta bakumuraria Dr. William Samoei Ruto akoba umurai omochore wense ya Kenya. On Monday, we will know whether Chebukati is a hero or a villain. That day is coming. Na Waswahili wanasema ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. That is what Kenyans are desiring, the truth and justice. And Kenyans want electoral justice to be done. And we believe the Supreme Court of Kenya on Monday will do justice. We pray that justice be done on Monday, whichever way it goes, tukubali matokeo ya Supreme Court, whether you are blue or yellow. Tinga kiechibano nigo habaraya bagenderete ko bwatoka gusechiro boti cyabo ko bwatikana na mirobero yense ya Kenya ni nasense moyo burayi awase egati gosoyo ekurwanirira ekirogo cy'oburayi obonene bwense Ruben Kigame abeire nerega korwa ibirengerere byaye ko bwatikana neki kirase kigambero ase korwa semo ya yabeire kagoteba gusekugania ekigambero ko kurwo gochika obochori bochikoirorerwa asataire nanigo botarenge obwekene naboigo obubwasyo kunabona nigaganire obochori obuchikoirorerwa eri abakenya besokie buyana waka ekura asane nabeire ga kusegeta abakenya kwenekia bunanko gendera bali gusabira ense ya Kenya na kwenekia omorembe chinga kichionsi. Matarajio yangu ni kwamba korti itatupilia mbali uchaguzi huu ili tuweze kurudi kwenye uchaguzi mwingine. Najua Wakenya wamechoka na tunataka kurudi kazini, kuendelea na masomo, kuendelea na shughuli zetu, ila haki ikitendeka kila mtu ufurahi. Himizo langu la mwisho ni kwa kanisa la Kenya, hasa viongozi ambao wanaongoza waumini wengi, tusiwagawanye wa Kenya, kwa sababu Mungu anawapenda watu wote walio katika mrengo wa Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio. Wakristo wanapatikana katika mirengo yote. Inafaa tuunganishe badala ya kwanza kuonyesha kana kwamba Mungu anaegemea upande mmoja. Na ushauri wangu ni kwamba viongozi wa kanisa, tafadhali tuwe watu wa kuleta watu pamoja.
Ebyo ne birengereri byaye Ruben Kigame oyo lenge kolya ekirugo kyoburayo bonene bwensi omwancho mulirya bononekero abakenya ose abarayi bechidini bagenderete kubolya abakenya kuwanchirana n'amachibu ayo arachikubwatukwa n'abanachebi nabikigambiro gya Supreme obwatikana n'obochori bwo mwako yega na nne ko babolya bagendere kwenekia omorembe imeyense ya Kenya elio ko useri koirera amagendero korekana imeyense ya Kenya narabuna ekine kyose okona chokuni okora kokorwa chinsa 10 wose chinsa 5 nemo chiabono mubasobono mwancho murigereria ase abakenya banke baganyete koiwanki abanachibi nababeire wose nakibabeire bagotegera kubwatikana nababete bagotegerera kurwase chinsa emo chionsi nkibanyorire guse obachori ombu abete bokorekana ase nchire bwenderete nabo igo ere yobwasio ku nekene ase obuya bwo mokenya igobono mwancho murigereria to basagusukare ntochie kwemanya ninki gose ntochie koiwa ukona chakwabo ngurukioko ase obochori bwoma kugega gwekera igo mwancho murigere nongo korero murobero bwe Eriiso Riaito nyoro no murobero kugokira kira itko rya Jumatatu waikari itko rya Ijuma ekera bona to kumanya wina nara yaya genderete gokorekana imeyense ya Kenya no kandero to bwati ase website yaito www.ndizitv.or.ke asensemo ya Facebook tonyore wetera Ndizi TV News Digital tonyore wetera Ndizi TV News asensemere ya Facebook nabo igo aso mutandao Twitter @Ndizi TV News erio togendere gusangana ya mangi ngokoneria mubasoro motoereru nabo igo burigere bwo bya ime ya Ndizi TV nabo bwansubo mu gusire tariane Evelyn Osero.